And your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine. Yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reactions. Your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction. Only one way to describe it. It's electric, can you feel it? You got the only touch that takes me high. It's electric, I'm up in my feelings. Got double vision 'cause of you tonight. It's electric. Ya mungkin depan sini lebih bagus pengambilan gambarnya. Ada siapa itu? Pisaunya sudah ada. Peserta yang paling baru. Iya, atau yang paling baru dia datang di reuni. Iya. Boleh juga. Sinar alam. Ini sebagai tanda simbolis keeratan silaturahminya semakin terjaga. Teman-teman. Betul sekali. Dan para alumni juga semakin sukses dengan karirnya di luar sana. PKDKes Ujung Pandang. Ya, kita berikan aplaus. Betul sekali. Semoga kedepannya semakin solid, semakin silaturahmi semakin terjaga. Para alumni juga semakin mengembangkan video di luar sana tentunya ya, baik yang berada di Sulawesi Selatan ataupun di luar Sulawesi. Silakan dinikmati kuenya dan kita berikan. Intoxicated by you, yeah. It's electric. Intoxicate me like you do, yeah. Like you do. It's electric. Can you feel it? You got the only touch that takes me high. It's electric. I'm up in my feelings. Got double vision 'cause of you tonight. It's electric. I'm up in my feelings. Electric. You spark on this chemical reaction. 25 tahun. 28 nih. Terakhir tahun berapa? Datang kita terakhir tadi kira. Penyuluh andalan. Anda butuh alat kontrasepsi? Siap. Kondom. Hubungi KB. I got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine. Selesai bisa langsung untuk Ya, makan Sinjai. siang. Dipersilakan. Mantap. Hidup pangkep. Lepas. Biasa di luar. Iya, tukar kado ya sebelum kita menutup acara untuk hari ini di reuni Kabupaten Alumni 98 SPKDKes Ujung Pandang. Lost in your eyes every time there's no
you do.